Znači, obično, kada je mišić u trbuhu, kada se gurušica prva javi, odnosno prvi put javi, obično neintenzivna, kad krene da klizi gore, gurušica se intenzivira, potencira, onda kako kreće da se širi kila u grudnom košu, tako opet može gurušica da bude sve manje. Zašto? Zato što želudac koji ulazi u grudni koš pritiska jednjak, smanjuje osjećaj gurušice, ali se javljaju druge tegobe. Javljaju se tegobe od kile, a to je bol ovde. Tako prepoznajemo da imamo želudačnu kilu, u stvari uvećanu želudačnu kilu. Znači, bol napred, taj bol obično ide u leđe, zrači u leđe, hoće da zrači u lopatice. Problem je rane sitosti, znači pojedete 2-3 zaloga, već je muka, dosta. Onda mučnina posle obroka, pa onda otežano disanje. Kod velikih kila otežano disanje, zato što želudac u grudnom košu pritiska pluća, pa pritisak na srca može da napravi aritmiju, odnosno poremećaj srčanog ritma i druge srčane tegobe. Znači, mehaničkim pritiskom želudac koji se nalazi u grudnom košu umjesto u trbuhu pravi mehaničke tegobe.